Omu district ya Shema omuri Kangore Aidan Tusime yasinga omuramu bino omugisha otwirati chairman okumara emyaka mingi. Abana babiri, abana bashatu, abana bana, abana batanu. Ayi namasoza bishe nitya kagwetene buziba stamp. Simekwanga tunga stamp yabusha. Kandi sibaba mwena abasa kunyaka kumbiri tuzakora Kangore yitu. Omuseri ya Kamuhembe Mera Bukanyankore nawe yasinga Boaz Bujirwa. Abantu bakameme mwena nimbasima nimbebaza abo kunterera karuru kandi kakarugama inyongera kusima kandi etogombenye simbere nawe ibyo bururu byaho twagakomera mwe bare kumpa karuru akuchira munonga gumyeho flag kandi nimbaraganisa tushakora cyone kikubasika namutwagira cyaro cyo Omugandi okutora n'abebembezi b'ebyaro omu Bushenyi kwatambura kurungi kandi abantu basima mukuru w'ihanga okubatamwa akaruru k'omugongo katari mu kwekwasa. Abwo bwira kutukwata kandi twenda ngo akaruru kitukatere saa 5 twasaramo ngo tusoma amazina agabantu abarinkayi mu register ni shababu mbenye simbire nabo nize twatanise twore hamwe ni nsima abantu banyarwanya akaruru kitwaba kihorere twaba mu Rwanda. karura twaterera izuba nakubenare mu yaresera ko businja ko mugongo muzo mugongo go muntu mushana ndwaka abantu bakuterera ninga abantu babura kurunda konka bwaterera abarabamu muhereze kandi muherezo buhereza muhereze musabinje n'abatabaterera Echange cyabo huma ya kabiri mu Rubaramba ward Omurishaka division Tumusime Godfrey twiraruho kandi wa UPC yagaruka yasinga owa PFF Tayebwa Milton nawo twireho yagaruka yatwara Kabushenyi town. Omugandi ahabwa Ryantonde town council series ishatu zonka nizo zatera bururu ahabwa abandi okoraba mu batine chakanisa. Ahari Chijukizo Cell yuburwe bwa yasinga no bururiga na 96 arikwebembera Justice Mwebaze hamwe na Yasin Kanakulia. Uwo mulimo omulungi gwe bakoze timu kukanonya timu kukalonda timu kukakuma timu kukalwanirira obuwanguzi tubujjeyo kitwayagaliza embazi kibuyaga asudde so bebaza Radio TV West ne TV ya West olw'amawulire amalungi ge mutuweeno ne wongera okusanga amawulire mu bantu baffe kino kyolabye kibadde kituufu. Seruze zasigara bamwe bijana baraba mu batine chakanisa kandi bamwe muri abatwagambaho nabo. Andabye nange anti tukulabye kombada kumala mu obaza abantu bange ababaddewo tubabaze nzombaze tukulabye nedda nzombaze era mbasuubiza ekisanja kino tugenda kutereeza ezo ensobi ezibaddemu tugenda kulaba bukyanga bwe zivaamu then okwongera okunyiikaatiza enteekateeka za gavumenti omuli abantu baffe okufuna PDM. Ababona baraganise nkwatanisa hamwe n'entunguka y'ebyanga byabo. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif Ben Muhozi na Sandeke William.